Ушунча амалга товфик Allah berdi, uçuru geldi, Allah aldı. Momun adam dünyadan ötkönde bir jagına kaygı, bir jagına kuvanyç. Kuvanyç uşul jerde dünyanın fitnasынан ahiretin rahatına öttü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, sizler ahiret üçün jaralgansыңар. Sizler ahiretke dayanlanış üçün jaralgansыңар. Ошондуктан агайын мусулман бир туугандар, эч ким ойлогон эмес, 2 жума мурда ушу кабытка келдим эле. Чогуу отурдук эле, сүйлөшүп, күлүп, күлкүсү жүзүбүздөн кетпейт. 1994-жылы август айында Дамыла менен тааныштык эле. Жакын мына жерде 30 жыл болуптур, агайын болуп, ака ука болуп, мусулман бир тууган болуп. Ал убакта соода кылат элек. Менин Пакистанга илим алганга кеткенге да Дамыланын чоң салымы бар. Илимге кызыктырып, ибадатка кызыктырып, илимден келгенден кийин дагы диндин мээнетин канча, Кудайга шүгүр, Алла Таалам канча тоофик берсе чогуу кылдык. Кандай болбосун, тилинде калима, намазга бекем, жакшы ата, урушканды элдештирген, дайыма ушундай койгула деп тияк бияк дей турган аксакал эле. Зекети бар, ажылыгы бар, кайрымдуулугу бар, тахажжуты бар, дуасы бар, балдарын каары кылып, кол көтөрсө ыйлап көзүнөн жаш чыккан ушундай кайрымдуу инсан эле. Кандай болбосун, адам баласында кемчилдик ката болот туугандар. Адам атадан тартып пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын акыркы үммөтүнө чейин пайгамбарыбыз айтып койгон: "Куллу бани адам хаттаун. Ва хайру хаттаин ат-таввабун." Ката барыбызда бар. Бирок кеп катада эмес, кеп тообада. Ката барыбызда бар. Жараткан Алла ката кылып жараткан бизди. Кемчилдиктүү кылып жараткан бизди. Бирок кеп тообада. Тообасыз günümüz ötmesin. Tövbasız tünümüz ötmesin. Tövbasız Allah menen jolukpaylı. Abu Darda razıyallahu anhudan aytkanda, bu kimdin önügü degende seniki dep жооп берип койгон экен. Сага жакпаса меники деген экен. Бул кеп кимдики эмес, кимдин кезеги келди. Азыр кимибиздин кезегибиз келди. Билбейбиз. Эч ким билбейт. Кана билсе, 15 gün dünyada жашоосу калганын билсе, 15 saat жашоосун дүйнөдөн калса билсе, 15 минута жашоосунан калган билсе кана. Билбейт экенбиz инсан. Адам сөзсүз эле ооруп өлбөйт экен. Дамылага шейит болуп өлдү. Ырдап өлүп атышат. Бийлеп өлүп атышат. Залым болуп өлүп атышат. Алланын наразы кылып өлүп атат. Алладан качып өлүп атат. Dinin karmanbay ölüp atat. Ahiretke dayardanbay ölüp atat. Birinin akısın jep ölüp atat. Birinin zulümdük kılıp ölüp atat. Tuğandar, zalim bolup jaşagandan görüp, birinin zulümdüğüne çıdap, mazlum bolup jaşap ötközgөн jakşıraak. Allah Taalam barыбызга ömür verdi, zamandaş kıldı. Azı ayta turgan 3-4 bir mesele var, manilүү. Tuğandar, keliңиздер, жараткан Allah менен жүрөгүбүздөгү ишенимди бекемдейли. Allah'dan gana ümit kılaylı. Allah'dan gana korkoylu. Жоктон бар кылуучу дагы, бардан чок кылуучу дагы, кайрадан тирилтүүчү дагы Allah өзү. Мына кабырга кирип тайыма биз дуа окуйбуз го. Minha halaknakum ve fiha nu'idukum ve minha nukhrijukum taratan ukhra. Bunu Musa paygambar Firavunga davat bergen, uşu söz menен davat bergen. Ошол сөздү Allah Taala Kur'anга zikir кылып койгон. Musa paygambar Firavunga ayткан: "Ey Firavun, карап тур, sen Kuday emessin. Sen kim bolup ketpe, sen Kuday emessin. Minha halaknakum, Allah aytып атат, силерди топурактан жараттык. Toprakka kaytarabız. Jana topraktan bir jolu kayradan tiriltebиz. Бүткүл dünyadagi kapırlar,
Müslümandan 3 есе köp. Müslümanlardan 3 есе köp kapırlar. Dünyanın şu 4'ten biri Müslüman, 4'ten 3'ü kapır. Oşalardan bardığı ekonu işenet hazır. Topraktan çarattık deyen kadar işenet, toprağa kaytarağız deyen kadar işenet. İşenmeyi koya almayın. Bırak İslam, Müslümandan ayrılması 3.'sü işengende. Gayra bir çıkara silerdi. Tiriltevi silerdi. Şu çatkan yerine de gayradan tirilteviz. Müslüman işen uşuğa. Topraktan tirileyiz. Bunalardan bardığı tirilet. Bardığı topraktan Allah Teala tiriltet. Ve nuhricukum minha taratan nuhra. Allah'ın sözü bu. Şu yerde gömüp büttü, toprak taşlap gittik. 100 yıl öttü. 1000 yıl öttü. Al hiç tekemez Allah Teala. Demek Müslüman, biz Müslümanımız ayrımağımız ayaktan ahiretke işengenimizmen ayrımalanağız. Gayradan tirilüğe oşan için ayrımalanağız. Gayradan tirileyiz Allah Teala'ga. Bu yerde tuğan bir kuşkavar var, bir korkunuç var. Kuşkavar tuğanlarına, jakınlarına inşallah Mahman Adamullah menen uşu oydan jolukpay koygoyuz, jolugabız. Jolugabız. Yavmul Cama Kur'an-ı Kerim'de kıyamatın 30'dan aşık atı var. As-sa'a, yevmel kıyama, el-hakka, el-kariya. Toltur atları, yevmüddin. Toltur atı, yevmut tagabun, yevmel hisab. Toltur atları kıyamat gündü. Emni üçün bir ene gündün Allah Teala şunçalık kuvvetlerin gayra aytat. Ey Müslümanlar, işenimler beken bolsun kıyamat güngü. Cana dayardığınlar жақшы olsun. Kıyamat güngü mıktı dayardığınla. Cüröğünlerdi taptaza kılıp, denenlerdi taptaza kılıp, alkımınlardı taptaza kılıp, maminenlerdi taptaza kılıp, kıyamat güngü mıktı dayardığınla Allah'a şeklenmey, Allah'a jolukanga kızıgıp, жақшы görüp Allah'a jolukandı. Kim Allah'a jolukandı жақшы görse, Allah da ağa jolukandı жақшы görüp degen paygambarımız. Kim Allah'a jolukandı jek görse, Allah da ağa jolukandı jek görüp degen paygambarımız. Yavmul Cam, Allah Teala algaçkılarını kiyinkilerinin bardığını toplayın. Damılanın 7 atası, 7 urpağı, andan giyin. Barığımızın 7 atağız, 7 bardığın. Allah Teala bardığını toplayın. İmandılar bir sapta olat. Kapırlar bir tarafta olat. Allah Subhanahu ve Teala demek kuanıcımızı şol. Müslüman mene Müslüman. Bir otala kol üzgön çok pıstığanda. Uturumdu acıraşı. Uturumdu koştoşu bul.